Zdravo! Evo jedne priče iz prvog srpskog ustanka. Ovde su se ustanici prvi put sukobili sa carskom vojskom i ratnicima Otomanske imperije prve klase. To je bila bitka na Ivankovcu. Nakon pobjeda nad Dahijama, sada je trebalo da se sukobe sa carskom vojskom i trebalo je da Stevan Živković, pošto je znao turski, da se nagodi sa sultanom, da da neke ustupke Srbima i više slobode da se ustanici primire. Sultan je to odbio i onda je Stevan ubedio Turke da ga puste u Srbiju, da objasni ustanicima da treba da se sklone pred Hafiz pašom i da pristanu na novog upravitelja. Žurio je konjem iz Istanbula i trebao je da uđe u Srbiju dole sa juga, međutim on je ušao preko Bugarske i ušao je kod Negotina. Kada je došao do ustanika koji su bili spremni za boj, imao je dve verzije priče. Ustanicima je rekao da su pregovori uspeli i da će Hafiz paša doći sa 300 pristalica i da neće biti vojne sile poslate od Turske imperije. Ako dođe sa više pristalica, to znači da se i on odmetnuo od sultana, kao i pokojne Dahije, i onda trebamo da ih vojno zaustavimo. Vođe ustanka su odmah počele pripreme i počelo spremanje za rat sa mnogo ozbiljnijom vojskom od one koje su porazili na početku ustanka, dok je Karađorđe vođama rekao pravu istinu sa pregovora. Petar Dobrnjac i Milenko Stojković su krenuli da masovno mobilišu seljake iz svog kraja. Sve što je moglo da nosi pušku je ubačeno u vojsku. U blizini Ćuprije su se dogovorili da preseku put Turcima i tu su počeli da kopaju šančeve na brdu na Ivankovcu. Za to vreme su Karađorđe i ostali mobilisali ljude iz Beogradske, Kragujevačke, Smederevske i Jagodinske nahije. Bili su kompletno spremni, međutim postojala jedna opasnost. U Beogradskoj tvrđavi je sedeo albanski odmetnik Alija Gušanac sa najamničkom opasnom vojskom od 2000 ljudi. Oni su pljačkali po Balkanu i stupali u vojsku ko više plati, pa se ustanicima nije svidelo da se neko takav nalazi njima iza leđa gdje nesmetano može udariti. Stevan Živković je poslat kod njega kao pregovarač. Dogovor je bio da se nađu Alija i Stevan u Zemunu na teritoriji Austro-Ugarske. Kada ga je pitao Alija kako je prošao na pregovorima kod sultana, Stevan mu reče da su tražili njega za vezira, ali da su Hafiz pašini prijatelji dali mito i staviše njega. I pitao je Stevan šta da rade. Alija mu reče da se bore sa njim i da ga nikako ne puste u Beograd. Ovaj vešti manevar Živkovića obezbedio mirno zaleđe ustanicima, jer je Alija zabranio svojim vojnicima da idu da pljačkaju po Šumadiji dok muškarci nisu po kućama. Kada je Hafiz paša sa više desetina hiljada vojnika stigao pred Ivankovac, krenulo je natezanje i pregovori i Srbi su odlučili da se bore. Bitka je krenula 31. jula 1805. godine. Hafiz paša pokrenu svu silu da napadne šančeve. Bojevi su vođeni promenljivom srećom od jutra do mraka. Turci su uspeli da osvoje Mali Šanac, gdje je bio veliki top, ali pred velikim šancem izgube veliki broj Turaka, pa se Hafiz paša uplaši. A u tom trenutku jurnu srpska konjica i osvoji tursku komoru sa municijom i odseče snabdevanje Turcima. Sutradan se Turci povukoše u Paraćin i u tom času Karađorđe rasporedi vojsku po visovima oko Paraćina i tu da se utvrđuje i da se kopa rov. Dok su radili, pojavi se pijani Karađorđev pisar Steva, koji zagleda topove i predloži onako pijan da mu Karađorđe da opali topom i da pogodi kulu gde se odmara Hafiz paša. Karađorđe mu reče: "Zar ti običan pisar tako pijan da ubiješ pašu?" I nasta smeh među vojskom. A jedan starešina reče: "Gazda Đorđe, zakleo me Steva, na sreću, daj pusti ga." I na kraju vož popusti. Svi su znali da sa te udaljenosti je bilo skoro nemoguće i najbolje nišandži da pogodi bilo šta. Steva namesti top, nanišan i opali. Đule direktno pogodi u konak gde je Hafiz paša bio. Ugasi se svetlo i stade muzika i zvuk zurvi i bubnjeva koji su proizvodili vojni muzičari. Vidi vož da ja ubi pašu i nastade oduševljenje i slavlje. U zoru krete nastavak bitke tako što su Turci ceo dan jurišali i pred kraj dana Turci se baciše u totalno povlačenje prema Nišu. U susret ustanicima su izašli samo obični žitelji Turci koji su živeli u Paraćinu i jedan sedi starac mu reče: "Beg Đorđe, jesi veliki junak, ali ste imali i puno sreće. Sinoć naš Hafiz paša bodri za današnji megdan, a tvoj top puče i pogodi baš u sobu gde smo savjetovali. Prebi nogu na dvoje Hafiz paši, teško da će živ stići do Niša." Bitka na Ivankovcu je prva pobjeda
Srba nad turskom carskom vojskom. Nekad i sreća mora da prati hrabre. Gubici Turaka su bili preko 10.000 vojnika, dok su gubici ustanika bili ispod 1.000. Za raspoznavanje Srbi su vezivali kosu u perčin, dok su Turci brijali glave. Ako vam se sviđa ova priča, zapratite i lajkujte kanal. Hvala.